روژا یکشەمê 24 vê mehê xristiyanên Suryanî li bajarê Qamişloyê cejna qiyametê ya Rojhilatê pîroz kirin. Bi sedan xristiyanên bajêr berê xwe dane kenîsê û merasîmê sibaha cejnê li dar xistin. Jina Kristiyan Ataya Gewriyê derbarê rê û resmê cejnê de dibêje ew berî cejnê rojî digirin û di roja cejnê de berê xwe didin kenîsê û cejna qiyameta Hezretê Mesîh pîroz dikin. ام هفته ویا پیشی روژی دگرن. پاشی روژیا فتارا خواد کن حیا هفته داوی کو روژی دبه 5 روز بگشتی. مسیح هات خاچ کرن. مر و پشتی 3 روزان رابو. ایرو وجینا مسیحه. لعالیەکی din Suryaniyên Bakur Rojhilatê Sûriyê bibûneya vê cejnê peyama aştiyê û aramiyê ji bo Sûriyê nîşandan. Nûra Melkê bibûneya vê cejnê hemû pêkhateyên Sûriyê û Bakurê Sûriyê pîroz dike û hêvî dike got rewşa Sûriyê ber bi çareseriyê ve biçe û aramî pêk were. هیویدارم که دوی جشنه دا خود آشتی پیک بینه ده همو جیهانه دا. هر وها ده همو جشنان دا آشتی لسوریه و همو جیهانه پیک وره. ام جشنه همو گل خول جیهانه به تایبتی لباجار قامشلو پیروز دکن. هر سال و هون ساغ بن. لعالیەکی din rojnamevanê Suryanî Yaqûb Lehdo dibêje ew vê cejnê hemû pêkhateyên Bakur Rojhilatê Sûriyê jî pîroz dike. پیاما میا آشتی جبو گلین لچار آلی جیهانی جبو ولاتین به باندور ین کل سر اولهی خبات دکن کو او جبو راکرنا سترین باندور لسر بدنا سریان خرستیان و سوریان بگشتی کریه و دعیشینن خبات بکن. ام دیوان روجین پیروز ده کو مهر رمضانیه هر وها پشتی چند روجی دن ده ببا ججن رمضانی و بریوه ججن ایزیدیان و ججن ارمنی آشوری کلدان و کاتولیکین سوریان بو. اما وی بدنا هایی لسوریه لقامشلوی وکو تابلوی که پرنگی و خوشک دبینن. هێژایە ببیرخستنەیە گۆپرانیا سریانیên Sûriyê li bajarê Qamişlo Hesekê Dêrikê û Helebê dijîn. Her wiha du partiyên Suryanî nûnertiya wan dikin, Partiya Yeketiya Suryaniyan û Rêxistina Asûriya Demokratîk. Lêpiraniya wan girêdayî Dêrê ne û alîgirê rejîma Sûriyê ne. Ji aliyekî leşkerî ve di adara 2013 de tokaya çekdar bi navê Sotoro hata ragihandin gojêr sîwana Hêzên Sûriya Demokratîk de hatiye rêxistin kirin. Hêjaya gotinê ya got hejmara wan beriya 2011 li bajarê Qamişlo nêzîkî 500,000 kes bû lê piştî şerê navxweyî li Sûriyê piraniya wan koçberî Amerîka û Ewropayê bûne. Zana Umertingê Amerîka, Qamişlo.